Pentecostal Network Pennet Program Clear to Te Lalpai Swaming in Zimbabwe Ule Tungkar Chunga North East India UPC-Kohhran rawngbawlna Chanchin thar clearing lawngai thlang u Meni som zirtom ni kha North East India UPC-Kohhran ni poimo LAD Dele nutini Mother's Day ani a India marchak pum hwa pa man ni in Kohhran office bookstall zirna inle Kohhran hun poimo dangte khar ani LAD de hi kumtin me ni soma manchin ani a LAD te chuan he ni hi inti hlim na le in fui tharna ba ka wantlang ta na tha thona ni atan an mang thina kumin po hian chu tiang lam hoi zong chuan man ani de mang tu local tam jok chuan jingkara wantlang ta na tha thokin chhun lama ni lengin inti hlim na le in fui tharnan an manga zan lam thenga variety program shang manga inti hlim na hun mang anom nwala Hospital le wantlang hun poimo ta na thilpek pe alwang chuak te omin seminar le revival program ta na manga pathian ni thlenga program siam anom nwal bok Kohhran dan bu in asoi angin he ni hi nu te sha reng na ni Mother's Day ani ngal bok General LAD Shwai tu te President Unaw nu lel changliani sailo Bible Woman Secretary Unaw nu le ram thangi Bible Woman Treasurer Unaw nu F Rohlupui Bible Woman te chuan LAD Day hlim taka mang cheu turin LAD member zong te du sakna an hlana General Superintendent Reverend Lalmal Soma Sailo po in LAD member zong te du sakna chibai bukin heni hi LAD Day ba ka nu te ni Mother's Day ani te lawangin nu te choi moina ni atana mang turin Kohhran hote acha bok ani General LAD Shwai tu te chuan heng huna te hian an manpui General LAD President Unaw Nulal Changliani Sailo Bible Woman Chuan Aizol East District Conference ne meka LAD te pwala hun peka manpuin rawngbawlna ane General LAD Secretary Unaw Nu Leram Thangi Bible Woman le General LAD Treasurer Unaw Nu F Rohlupui Bible Woman te chuan LAD de hit Central District Headquarters Kohhran Shillonga manpuin Chun lam sessiona General Secretary Unaw Nu Leram Thangi hian rawngbawlna aneya zanlama General Treasurer Unaw Nu F Rohlupui chuan hun mang vele in chung komai cham LAD te mo phurna le poimo na bu fai cham chungchang ti te thupuya mangin rawngbawlna anne ani General LAD Secretary le Treasurer te hian me ni som pakhat le ni som pani chung hian Central District chung tura a LAD pwala rawngbawlna nei chunjomin hun an mangle dona me ni som bathum thotan nia aizol panin an kirang LAD hi kumsa khazakwa somruk pakwa April ni som basari khan Shillong Peak Hotel Executive Board in adina kumsa khazakwa somriat pariat atang khan LAD de hi mantan ani Shwai tu masaber turin President atan Odrin Sizim le Secretary Treasurer atan Unaw Nu Thangzi ki markhulin churuat anni Kumin sang ni sompariat LAD General Conference report atanga alandanin Northeast India huamchunga LAD member singkhat sangsari jasari somruk paruk anomeka bialza sompalia LAD dingin rawngbawlna license Bible Woman call me za sompakwa an ani me ni khat sang ni sompakwa ni lainia Calvary Bible College Shillonga BTH Zirtur entrance exam le personal interview result chu me ni sari thole ni khan ti chwa ani a heng anwai mithi session thara CBC lu tura thlan chwa te anni Endilal Thanpuya Maubok North Mizoram District K Vanlal Remrod Fela PNE Veng Serchip Aizol East District TL Daniel Lakeview Colony Dimapur Mission Field Lalrindika Nagathol Assam Barak District David Lanusang Asaishem Nogzatila Barak District Arlal Chiatpuya Khomoy Chimtuipui District Singang Joyla Chakpikarong Chandel District Pentecostal Thangri Moya Kangmun North Mizoram District Haukin Aken Southeast Nagaland District Ikufi Molen Southeast Nagaland District Mangminthang Kangpokpi Imphal District Satkholen Kipgen Peniel Imphal District
Tilarin Omatipa B Chimtupui District Lunmin Lalgangte Kelai 2 Imphal District Condensed Course Zirturte Jolian Tuanga Tlau Venglai Lunglei District Semin Thang New Lambulain Imphal District Beningam Hulang Akape Chandel District Panel List Tilal Tom Lavatoy Pui Note 2 Lunglei District Condensed Course PC Lalming Thanga Vaisam Lunglei District Regular Maini Sari Thole Zan Khanta Mariwai Mehola Northeast India UPC Kohhran Zaimi Te in Lom Khom Pol NGD Ministry Te Chuan Homecoming Album and Tlangzar He album Tlangzar in Khom Hi NGD Ministry Vice Chairman Unaupa H. Lalchazela Kashwaya General Missions Director Reverend R. Lalhoyan Hunser among Album Preview Evangelist PC Larokima General Missions Treasurer Chuan Nein Northeast India UPC General Superintendent Reverend Lalmal Somasai Chuan Album Tlangzarin Lanna Aneya Angai Thatu Apyang Titana Tharau Lam Tui Na Tharle Malsom Na Thlentu Ninge Besein Du Sakna Ahlan Unau Nu Mary Lal Parmoi Duet 12 Upalal Thansanga Kolni Le Unanu F Lashiat Chungi Bongkon Bial Zaipol Din thar BLPYD Zaipol Headquarters BLPYD Ten Zai rawngbawlna Aneya Ministry Chairman 12 Upalal Thansanga Kolni Chuan Ministry Member Tharte Lomlu Na Hun Mangin Larua Tluangi Khyangte Chu Computer Tana Man Ani General Sunday School Director Reverend R. Laiching Puyan Malsom Trong Tain He in Khom Hi Achin Ani Maini Sari Thole Ni Khan Northeast India UPC Driver Welfare Techuan and Welfare Kumsom Tlin Lomnan General Headquarters Officer Longchair Pakhat Anhlan General Headquarters Officer Hian Aizol Khupui Chunga Driver Welfare Member Ang Tikal Khomin Welfare Kumsom Tlin Lomnana Anthil Pekhi Welfare Chairman 12 Upake Sila Remrotan General Superintendent Reverend Lalmal Somasai Launena Ahlana Lom Tu Soina Le Chongtaina General Secretary Reverend R. Larin Sangan Nein Thingpui in Hauna Ne Zui Ani Driver Welfare Tehi April Nikwa Sangni Pakwa Khan Din Chan Ani A Tuna Hian Welfare Member Hisom Thumvel Anumek Ani General Shwai to the program General Superintendent Reverend Lalmal Somasai Laule North Mizoram District Shwai to Chen Khattechuan Me Niriat Nilai Ni Khan Aizol Chwa Sanin Delhi and Pana Delhi a Hian Kohhran Natul Shang and Thoka Me Ni Som Pakhat Inrin Nia Aizola Letin General Superintendent Hian Aizol East District Conference Manmeka Atel Pui Ngala Pathian Nizan Hian Tu Soi rawngbawlna Aneyang General Secretary Reverend R. Larin Sangachuan Aizol East District Conference Bethlehem Kohhran Biak in a Manmeka Telpuin Maini Som Patni Pathiani Chumahian to Soi rawngbawlna Aneyang General Missions Director Reverend R. Lalhoya Aizol East District Conference Telpuin Maini Som Pakhat Inrinizan Khan to Soi rawngbawlna Aney General Treasurer Reverend Zongping Tanzamale General Sunday School Director Reverend R. Laiching Puyatepo in Aizol East District Conference and Telpui Bok. District Chanchin rawngbawlna Chanchin ngai thak thun zomila Lunglei District Superintendent Mo Phurna Chalmek tu Reverend R. Laro Sanga chuan me ni som pani hian kumsom rukpanga atlin don ta ka wangin superannuation pensionin achhuak don ta a ama thana in khom hi me ni som pani pathian ni headquarters back ina man ani ang Thana in Khom Hi Reverend C. Larin Tuanga Treasurer, Lunglei District in Akai Shwayanga, Reverend PC Ngakliana Pukpui Bel to Pastor Chuan Hunser Mangin, Thana 2 District Secretary, Reverend C. Vanal Ena Nasoyanga, Headquarters BLPYD Zaipol Ten Thana La and Rembokang. He Huna Hian District Department Changshang Ten Thana Thilpek Lanin, Reverend R. Larosanga Chuan Tusoina Aneyanga, Reverend C. Mingtan Fala Chuan He, Thana in Khom Himal Som Trong Chain Achinang. May Nikwa Ninga Nikhan Reverend R. Larosanga Hi UPC Office Staff Te Chuan Thana Program Officer Limtakin and Mangto Bok Ani. Reverend R. Larosanga Hian April ni Som Paruk, Sangkha Zakwa Somriat Panga Khan Pastor Na Hi Thoktanin, Pangzol Biala a Masabera, Pastor Na Atho Chung Hian ni Napoi Mo Tak Tak, District Missions Director, District Treasurer,
District Superintendent le Barak District Superintendent na te athok mana General PYD Secretary le Treasurer na po thok to in bial pasaria a man bok Reverend R Laro Sanga Hipangzol Bial Theiriat Bial Chongte Bial Haulong Bial Rasiveng Bial Nathial Bial Luangmol Biala Telo Om to in District Level at District Superintendent Baka Hian District Missions Director District Treasurer Mo Purnete Alo Chel to a Kumsang ni Som Pani Atanga Sang ni Som Pali Chung Khan Barak District Superintendent Mo Purnapo Alo Chel to Nge General Level at General PYD General Secretary le Treasurer Mo Purnete Po Alo Chel to Bok Mizoram Board of School Education MBSC chuan May ni ninga ni khan High School Leaving Certificate HSLC examination sangni sompukwa result chu ati chhuaka Lunglei District UPC-NEI Christian Education Center CEC School atanga mi sompriat exam zinga mi sompasari in hlotlin na anchanga pass percentage hi 94.4% ani Mi som pasari hlotlin na changjinga hian distinction pathum first division pasari second division parugle third division pakhatte an oma mi pariatin letter an mubok Meni som pathum thotan ni hian district board committee nei anidona heta hian general executive board in district superintendent atan district secretary nilai reverend C Vanal enachu arwat ta ka wangin a ai o tur an ruatanga pastor thar an labokang Lunglei District Conference voice nga pathum na in Pastor Tharlak ani donin written test le interview kal tlangin lang ni to setia alaurel angin avoi khatna atan me ni kwani nga ni kham pastor deal to ten subject than chwa palim mangin nileng in written test anneya written test result atang hiam personal interview nei puitur kaule ani anga interview hi me ni som pathuma district board ma a nei ani ang Meni som pakhata tangani som pani Chunghen District PCD Shwai tu de chuan rangte nod le rangte south lokala campaign an nei don Meni som pakhat inrinizan le meni som pani pathiani chu ma le zan lama PCD Shwai tu de hiam back in a campaign hi an neanga meni som pani pathiani chu nuwa district PCD Shwai tu de le rangte nod le south PCD ten joint fellowship an nei bokang North Mizoram District in Kumsangni Somnia Platinum Jubilee alum na ture in bosa in a peng pakat Souvenir Committee te chu May ni ruk thotan ni khan an thukhom Souvenir Committee te hi Chairman Evangelist Lerwat ki mafanai ka shwain North Mizoram District Office Missions Department Director Ruma thukhomin Platinum Jubilee Souvenir omtur thule larwang am andin baka Souvenir in tlak le changtlung siamani theinang committee member te mo phurna sangshang an in pebok May ni thum zirtom ni khan North Mizoram District Sunday School Board District Headquarters Kaushan Biak in tui khwatlanga nei ani Board meeting hi District Sunday School Director Reverend KML Somtwangan ka shwain Rural Agenda pasari nein avain an pasa an rural poimo zwalte No pang Sunday School at thakata voin hi tel zugle muam thatlau zia in zirtir ni se District Sunday School in Manual siam chu enna siam rem ngai le siam that ngai te siam ni se Sunday School zir lai kum som chung azona kai kimte district level atanga loman pek ni se ti chu thati tlan ani bok Mission Bank thang PYD te chuan me ninga pathian ni khan kum som li an tlinna Ruby Jubilee an lom Jubilee lom na hi celebration committee in Kutkenin me ni thum zir top zana Jubilee me de le program hlan na in bulchan ani a Jubilee me hi upa r ro thangpuya PYD advisor in detin Jubilee hlan na upa f lalming liana Kaushan treasurer in anei thung ani zir top zan hian thalai pawla hun man ni in Mission Bank thanga PYD din kum sang khazakwa somsari pakwa atanga sangni som paku chunga PYD shwai tu hlui tele lim tha shang baka an na tho dan te big screen a en ani a chalai ten an hlimpui hle me nili in rinizana revival program man ni in Mission Bank thlang PYD hun rei tak lo kai shwai to tu Reverend HL Donglianan rongbawlna nein Jubilee Pualin chalai mi sompuruk a Baptist bok
Jubilee lom na pui ber mai ninga pathian nia nein biak in kota Jubilee lung phum honna upalal kam lawarau khum Mission Veng Thang Charge Board Chairman in nein Jubilee darwak chunzom ani a bel to Pastor Reverend Silian Chaman vok masaberin Mission Veng Thang PYD President masaber upa PC Chairkiman adot ani Jubilee balloon chwa ani nuwa biak in chung program manzom ngal ani Jubilee lom na inkhom hi Evangelist MS Zongliana Ruby Jubilee Celebration Chairman in Kashwayin Jubilee Thucha Reverend Silian Chaman Soya Mission Veng Thang Jubilee Zaipol Headquarters Bial Zaipol Ten Fakla and Rembaka Malzai ngai thak ani bok Mission Veng Thang PYD Ten Ruby Jubilee and lomna hian souvenir board sai ni in Charge Board Secretary Upa Vanel Ratan Tlangzarna anei bok Jubilee Thucha Reverend Silian Chama bel to pastorin soin ani hne na tong hiam PYD moto Krista ta na sengkhom na thona kongari ru thar putte thiang hlim na konga chanlak tharte unau in mangai na warde de turte tharau hum hal konga thei top chhatele khwale tui thani tura chanla de turin chalai te hne na Jubilee Thucha asoi ani Inko mahiam PYD shwai tu kaushanala om sakha zakwa somsari pakwa atanga sangni som poka thleng choi moina thil pek pe in tlaya Jubilee lom na roi che ani bok Jubilee lom na hi me ni ruk tho tanzan thleng o in revival program ma hun khar ani North Mizoram District chunga kaushan sang te chuan me ni som zir top ni khan LED de hlim takin an mang LED de hibial chen khatte chuan bial hwa pa mangin nu mo phurna zirtharna atante midang ta namal somna ni tura lwan chwana atante le kharau lama thuk zo ka rongbol tura intwai tharna atante an manglom ani North Mizoram District LED shwai tu pani unau nu laldong liani District LED Secretary le unau nu ke la rokimi District LED Treasurer te chuan me ni som zir top ni LED de chu West Phaileng biala manpui turin an fe chuak West Phaileng bial te hian LED de hi bial hwa pa mangin bial headquarters West Phaileng an manga LED de hi revival program mangin district shwai tu de hian rawngbawlna an neyang April ni somni pakwa atanga me ninga chung khan chaltlang bial PYD phalak na in revival crusade lim taka manni in he crusade a hian Evangelist H Lalbiak Tlanga darlung missionary to speaker atan man ani Crusade hiti sale tharau lama saltang te an chwa thei be cheina abwat sai ani a zu drugs le ri thei thil chi sang awanga har sat na tokte hemi den chen hian in lama te komin an har sat na to te pathian hena thlen pui anni tharau lama khub zoi to le ban wai thato ten he crusade te tang hian chak thar le na mu in thalai tam tak lam tol thleng thei lo te shwai thlen ni in tharau lam la sangai reng lo ten he crusade te tang hian mal somna an dong bok Crusade chung hian siam tharle na changmi som pasari lai anom bok ani Crusade speaker Evangelist H Lalbiak Tlanga hi chaltlang PYD 10 a quarter manatan pedestal fan pe in chaltlang kaushan chuan biak in a mantur ceiling fan an pe bok konpui bial LED te chuan thiang hlim na le chung komai chamti thupui mangin revival crusade me nili le ninga khan bolpui north marvenga an nei Crusade hiam Pentecostal revival team te roin speaker Evangelist Sile Rotsangan rawngbawlna aneya bial LED 10 an hlok pui hle me nili inrin ni khan unau nu doctoral mal somi kholshing chuan luangpol Sunday School hall sakna turin Evangelist H Larin dika luangpol rawngbawl mek nena tanpuina chengsing khat ape a he thilpe ka wang hian luangpol kaushan hote an lom hle ani Bru revival team te chuan me ni khat ni lai ni khan Ras Dali missions filta rongbawlin an luta an rawngbawlna pathianin mal asom hle a me nili inrin ni zana mithar pakhatin pathian thuthung mu in Pentecost kaushana lomlu ani Bru revival team a hian Evangelist Lalthiang hi Macedon chu speaker ni in mithar nei po hi speaker hian alom lut ani Bru revival team te hi pathianin amang hle a anma ni kaltlang hian mithar enge mozat nei ani to bok Evangelist Lalthiang Lima ka ishwai Bru revival team te hi North Mizoram District Missions Department in Bru mi te hena rawngbawl tura adin te anni a home missions field ni lo kaushan pui of Bru khwa a po som thei reng anni e Tenzol Bial Sunday School Department bo sain me nili in rin ni khan no panglang camp nei ani
no panglang camp a hian Jehovah Rapha team evangelist laldu saka sajale achiante rongbol tu amangin no pangza somthum pani campers anneya zirtir tu le atoi om tu po mi somni chuang omin me ninga Sunday zan thlengkham follow up program an mang ani Chaltlang Bial Sunday School malagna in May ni somjir top zandar saria junior changa doctrinal department thing in camp an bot sai boka speaker atan evangelist PC la rokima an mang Mission Van Thang Sunday School Department po in May ni soma tanga ni som pani chung no panglang camp bot sain speaker atan evangelist Zoram Thara an manga helang camp a hian junior changa doctrinal department theng lutin campers somruk chuangzet an oma no pang houten an hlokpui hle ani North Mizoram District Missions Board nung berina missionary alak thar evangelist vanal oye chu mainly sangni sompakwa inrinizan khan mar para mission filter missionary na thokturin lomlu ani missionary lomlu na hunhi district secretary evangelist RK vanal ngaya nein hunlim omtak an manga missionary induction neya fe chhuak te hian mar para back in mi tur ceiling fan pani district missions in alei sakchu anron wa sak ngala west phulpui mission filter ceiling fan pakhat an pebok North Mizoram District Missions Department malagna in May ni ruk tho chan ni khan Kolalian quarters zauna tur cheng sing ni sanction ni in Kolalian Kohhran bek in tan ceiling fan pani an pebok Hei ba ka hian dam dia mission field quarters ti zaunan May ni ruk sang ni som pakwa vek khan cheng sing khat pek ni in bek in man tur ceiling fan pani pek an ni bok May ni ruk tho chan zan khan tlang sang bial Kohhran pui ro man ne in tlang sang bek in a una pa Benjamin la remtlinga Calvary Bible College Shillonga Bible zir tu choi moina nei ani una pa la remtlinga hi CBC a sang ni som paruka tang sang ni som pakwa batch ni in BTH A+ first class a passin zir lai ti zinga topper ani pi alama award som pani lai adunga BD zir le ture imba sai mek ni in ama thana ni pa in inkhom na hi bot sai ani inkhom hi upalal fak oma bial secretary na ka shwaya bial IO alom puina thule shak thi tong trai sakna pastor ke ai nonan anei bok una parem ting hi Kohhran pui bial PYD wanghmun preaching point tlangsang Kohhran le mimalten citation le lompuina thilpek an pehlom ani hemizan vekhyam bial to pastor chuan evangelist sil nun hlua aizol hun thar chu tlangsang bial area Kohhran la din lo na khwa a missionary na thokturin induction nein shak thi tong trai sakna ane ngalbok evangelist sila nun hloi hi una palal ven hima MCS mabok Kohhran loi tuna deputy director LED government of Mizoram na chal mekin tharuk chung aloman le inlo man atum don ani mainly in rinni khan reek bial ailong Kohhran mi una pa kap chung ate chung kaltangin pathian hena lom thu soi choi moina bot sai ani choi moina hian bel to pastor Reverend P Vanel Fellow chu speaker man ni in tharaulam borak thatak nen hun an manga reek bial chung ba ka aizol lama changte po in chimtu enge mozat an om meninga pathian ni khan vongon zo home missions filter Kohhran pon lama chagin mithar chung ka khat member pathum omna chu vongon zo missionary evangelist RS Lanun Moyan asenglut ani North Mizoram District Superintendent Reverend Laltuanga chuan Kohhran poi mo thila Delhi panin me ni riat ni lai ni khan aizol achwa sana me ni som pakhat inrin nia aizola alet Aizol East District 10 District anni atanga akum somni pangana Silver Jubilee chu me ni riat ni lai ni khan anlom District Silver Jubilee lom na hi district building chunga pandal saka lom ni in pandal chunga inkhom nei ani ma in Reverend Biak Sang Zola District Secretary ka Shwain Jubilee lungphun hon program nei masak ani a Reverend Rosang Colony District Superintendent Juan Jubilee lungphun honna aneya hemizo hian road big mi somni pangaten Jubilee dar wangna anneile ani Pandal chunga inkhom man chunjom ni in Reverend Rosang Colony District Superintendent Juan Akai Shwaya District Chanchin lekhabutlang zarna Reverend P chunga former General Superintendent Juan Nein Reverend Biak Sang Zola District Secretary hena tungin report toingai thak ani Jubilee lomna hian Reverend K Satin Vela Reverend P C Langhak lian le Reverend C Vala tin hena tungin thu toingai thak ani a Evangelist H Larin Oma Unanu F Lalshiat chungi
Unau palal thansang kolni le Jubilee Choir ten zai rawngbawlna an nei. Chanhua Reverend Vanel Philaram Tiam District Treasurer chuan inkhom kai hruaiin Evangelist Leram Zavan Souvenir Preview na aneya Reverend Thiarpuya Reverend H.L. Chakunga baka mi engemaw zat hnen atangin thusoi ngai thak ani bawk. Tlaya Jubilee ruai hlim takin an kil ho ani. Jubilee lom na hi zan lama po chunzom ni in Reverend Biak Sangzwala District Secretary chuan inkhom akai hruaya Evangelist VL Ngaka Jubilee Committee Secretary hnen atangin report ngai thak ani baka video clip tlangzar na aneya Reverend R Lalthanzwala le Reverend Zongping Thanzama hnen atangin thusoi ngai thak ani bawk. District BYD Choir baka unau nu lal tleipui unau nu lal din pari le unau nu lal din thari ten zai rawngbawlna an nei bawk. Aizawl East District 10 an kumchom ti pangana tlin Silver Jubilee an lomna a hian Aizawl khopui chung mai baka Aizawl khopui pon atangin Kohhran member engemaw zatin an telpuya hlim takin pathian tharau thianghlim ompuina hnuaia an hmang ani. Aizawl East District hi kumsa khazakwa somkwa pali mei niriat khan Bethlehem biak ina khati laya General Superintendent Reverend K. Satinvel chuan District somna ni turin pathian hnena hlanin ahonga mei ni kwa khan District 3 din lomna hlim takin man ani. District 3 din ani ta ka wangin General Executive Board chuan District 3 hruai tu atan Superintendent a Reverend R. Larin Sanga Secretary Reverend R. Shangvungale Treasurer Reverend C. Vala Tichuratin mei ni som sang khazakwa somkwa pali khan heng hruai tu te kai hruaina hnuaia hian District Board masaber chu nei ni in District Board hian Pastor Parukla Tharin Department shang te asiam fel ngal bawk. Aizawl East District a hian atira chuan bel somhni pahnia then ni in member sing khatsang rukvel an ni a bel tu pastor somhni pahni omin full time workers somthum pakwa vel anom bawk ani. District adin tir phatatang hian chaktak hma la in mason na po chaktakin akal chawa tuna hian pastor bel somthuma member sing ni sanga chuang anom meka full time workers po somnga chuang anom mek ani. Mei ni kwa atang ni som pahni chung hian Bethlehem biak ina Aizawl East District te chuan inkhom pui voi somni pangana Silver Jubilee inkhom pui an hmang mek. Inkhom pui hi Reverend K. Satinvel chuan hlan na nein Reverend Lalrema bel tu pastor hnen atangin palai lom na thu ngai thak ani a ninga zan khan upala hlun chung hnen atangin thu cha ngai thak ani a zirtop zana Evangelist H. Larin Liadan thu soina nei le in rini zan khan General Missions Director Reverend R. Lalhoi hnen atangin thu cha ngai thak le ani bawk. Pathian chomha Reverend R. Larin Sanga General Secretary chuan thu soina anei le anga Chanhua Reverend Rauthamwana Secretary Kalei 1 District Myanmar le Reverend Ral Kabliana Superintendent Kalei 1 District Myanmar te chuan thu soina anei anga pathian ni zana Reverend Lalmal Somasailo General Superintendent hnen atangin thu cha ngai thak ani ang. Kumin inkhom puya hian District hontir hunlaya zai rawngbawlna nei thin unau nu lal hmun moi parte unau palal ki mazau te unau nu lal chan himiral te unau pa F mingthan moya baka Evangelist CS lalomzwala unau nu lal chanpui uparau dai la vazau te le unau nu lal chan himi khyang te hnen atangin fakhla ngai thak thin ani. Kumina hian District LED le Sunday School ten ashana inkhom pui an nei lo awangin zirtom ni khan ro rel na hun an manga Bethlehem Waimi Hola Sunday School ten ro relin Bethlehem biak ina LED ten ro rel na hun an nei thunga inrin ni nileng khan Kohhran pui chuan Bethlehem biak ina hian ro rel na an nei bok ani. Pathian ni chuma inkhoma member Borel su na hun man tur ni in inkhoma piang in mimal zai le zai pol ten hnen tugin fakhla ngai thak thin ani bok. Kumin inkhom pui hi avoi somni pangana Silver Jubilee ani angin alomnan pathiani tla hian Jubilee lomna roi kil hotur ani bok ani. Ole khatizong khatun tumatana North East India UPC Kohhran rawngbawlna Chanchin thar kan thlir le ngai thak ho le theite ani e.